Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung gagayem. Welcome kada kayo amin arang ibkas iti panagyaman para iti shoutout. Ket namnaman mi nga itultuloy yo ti panarabayo dito'y programa tayo. Agyaman kami mat kada kayo, supporters, likers, subscribers. Ulitan mi, agyaman kami unay kada kayo. Bueno, manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Manang lilipat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, nakaibay kayo mo, tatamulong. Ayun inakman agpalingkay. Awan ngamin ni nanam nga asyang. Inton malimpay la sumangpay. Kasta ka di, tata? Uy, malasang kaw. Sige, lumabasak pa ay. Sino ka di ka sarsarita mi tayo, Mila? Ay, ni tatamulong. Ni, isumot dito nagsubli. Nagsubli kayo mo, tata? Lalipatag jay face mask kaw. Di mo pala dinilawad dagos itay. Tapno, nasublik ko maamot adagaws. Ha? Amukit din? Da kayo ati mang lagip. Tada kayo mo't ti mga ramat, tata. Uwan tata. Sige, tayo lakman alaan niya face mask kaw. Napanan ni tamalay da. Anyaman nga tan tinalipatan day ta alakay. Tunggal rumwar ag subli-subli. Gaputad da malipatan na. Nitan, lumabas man rin. Bareng awanan tinalipatan na. Uray daytan na kinaman ang lilipat. Inal daw nga aramatan na, malipatan na. Mas daawak mo't 50 lati taon na. Ngam kastauna yan, tiki naman ang lilipat na. Idinto ta ni Lolak, 90 taon nan, ngam memorize na payla amin ataw-tawon dagiti apu na. Ne, isuman mo't na ita nagsublay. Nagsubli kayo mo't manan, tata? Why, kanay nalipatakit din di slingbag kaw nga yan ti pagmarket kaw. Manan? Unay daytan, tata? Nay, ada ka matan bakay? Talaga nga da ako na. Tanangar kilaak iti tricycle. Ha? Nagtulag ta asukunan nyak. Ta iso pa di pangarkilak iti tricycle. Kung nakadagdag san ti imot ko.
Nay, ay, pasensyakan abakay. Nalipatak mitain. Nalabos kamot. Amom nga awanak. Automatic kumaa. Anapanunot mo. Asabaten nak. Tawanak kit nga raw. Wen nga raw. Apay na jay. Nalipatak it din. Makakatawa akmet kadagita nga gasawa. Asinaw. Datatamulong kunana asyang. Apay aya. Kanayon apagsubangan dati kinaman ang lilipat nila kay mulong. Di pala narwamot ni Nana Asyang itasawa na. Kasta na nga rudan. Ne, isuda mo, dagijay naka-e-bike. Rumor da mo. Italang manan ngawan nalipatan ni Tata Mulong. Una, taada ni Nana Asyang aparap palagip kadagiti malipatan jay lakay. Ha? Agawin tan ba kay? Wan lakay. Nagatang tamot amin ang dagiti rumbeng amagatang. Ay agore ka man gayam. Ta nakbiit ag siar. Mabiit aklaan lakay. Urayan na kun Sige, mapantang rudan. Mabiit aklaan. Wait! Sana pangaglugan iti e-bike may. Agtakdera pa ditang. No makitak ni bakit ka no sumungat. Pari Mulong! Si Kamay, pari Horasyaw. Wen, paray. Imbagta nakita ka. Apay aya, nagparte iti kaldaig ni pari Herbasyaw. Kat iyaw awis na. Sat ka na. Imbagta nakita ka. Oh my God, mapanta paray. Kalding daitan. Ay sige, mapanta nga rodan paray. Ay, naimas tits-titsan nga arak paray. Lakadua. So ahos taon. Narigat mo ti mabartakulay. Sa nga balay ta nabsuga kiti arak kan pulutan. Urisak mo to. Mala, agawit na nga runay. Iturod ka ni Jibalayaw. Ay, sana yun paray. Ang damat i-bike may. Kahit masawan. Magmagnaka pa ay nagsubli ijay palingkay. Ang natinak ko ni ijay palingkay ngay. Kano imparadam ijay ti e-bike mo. Basta aya. Uy, hanggang nasaysaya at matlaang no iturod ka ni ijay balayaw. Sa naparpartak matlaang ti tricycle ka ngam ti e-bike mo. Ay, alakaron itulod na kon paray. Laglag ka mo ta talaga. Awan na ako mo. Ay unay kan bakay. Kasangsangpit ko pailaang ng ung tanakaon. Napanakla Miss Bubiet. Ngam imawar kan. Sa dinungay tinapnapanam. Ay inawis nak ni pari Horasyaw. Napan kami jayan da pari Herbasyaw. Amom akakuyog nak pinanawan nak. Ay, nalipatak akakuyog kagayam bakay. Naglaglag kamutan. Asawang malipatam. Uy nga raw.
Apay dayjay. Apay dayjay tarupam. Tila maliplipatam. Langgong ka. Pati kakuyog mo nga asawa, malipatam. Unay mutin na itaalakay. Asawa na. Nalipatan na akakuyog na. Nakaskas daaw nga rod. Agkuy-kuyog da malipatan na. Anda ka no napananabit. Kat, Pinanawan na na. Ta nalipatan na nga raw nakakuyog na ni bakit na. unay daytan? Iso nga raw kasta unay man ti panang sermon ni nanaasyang ka ni tatamulong. Diyos kimot dayta alakay. Imbag, tadi na pa'y malipatan ti umanges. Anya. Napnapan naman si ka, mulong. Ay, andalanapan ko ginatang biit di ilay. Ay napakay, kasta na tilingat ka. Nagpudot. Agdi ko sakman kitday. Nala, darasam ta sumublatak mat. Wain bakay. Umunakaw na mangusaritiban niya. Tanay nagpudot at talaga. Gusto bakaw na ikatatibadok. Ti pantalon ka. Ay, ikatakpay gayam ti sapatos ko. Tapno may cut ko ti pantalon ka. Dayta sapatos mo kumatim mo na nga inuksot mo mudloong kamot. Ikatumta pantalon mo nakasapatos ka. Inikat ko nga rodain. Ay nga malamiisan ti saka kiti suilaw. Iso nga isuot ko mutlang ti sapatos ka. Ag sinilas aktaw ni Jay Banyaw. Ang damot sinilas si Jay. Sige, nakagdigo saan. Ay, nalamiisan ba si tibagay ka nabuyatan? Siyempo akaw na. Sabon nito yan. Ito, sabon na ikaw tibagay. Raman ti saka ka. Nagdigo sa ka nakasapatos Ay, just kay. Nalipatak mo tan nga inikat ti leather shoes ka. Anya dayta nga ugalim. Agdigos ka, nakasapatos ka. Nalipatak nga raw. Tapno kumplito. Nagmedyas ka pa'y kuma. Wala ko Si Kamot, bakit? Nailawaan ko mo't nga roday. Sika talaga. Imbag ata di mo pa'y malipatan ti agilo, jablo ka. Nalabos ka mo't bakit? Unay dayta nga minan na kinaman ang lilipat mo mulaw. Nairanran na laang mo't Kanayon ki day makalipat ka. Saan ko nga'y gaggagara bakit? Mayranran na laang nga malipatak. Daytan, ti ipikto ti arakken ka. Basta daagawes, mapan ka. Bay anak kadilatan bakit? Pamagusto laang mo't. Pamagusto. Ngam si kamat ti apiktado. Kimaron, day taki naman ang lilipat mo. Tapati siyak nga asawa, malipata mo, jablaw.
Kam amak apagpabuludan iti gamit ni Tata Mulong. Ta sigurado, malipatan na bakit. Isu nga rod, bumulod, saan ko apabuludan? Ibagbagakin ni Nana Asyang, ada kasapulan da, wano buludan da, isulaangan ti umay, saan ani Tata Mulong. Ta amangan mo sa balin tupay ket ti pangisublyan na a tao. Lagid di malipatan na pa'y kindi nga da binulod na no ka. Un nga rod. Ay, Tata Mulong aya. Jak amuno kabaw na dayjay wano anya. Kabaw nan Nagsapa mo na pa nagkabaw dayta. Talaga, 50 lang titawon na. Ubing pa ititawon na 50. Ngem, kasla laklakayan pa iti din tilangana. Wana, tayo di agtawon ka no iti 20. Kasla agrupropan na 45. Sobra ka mat. Wan mo talaga. Laklakayan tilangana, idagtawon iti 20. Kuna ni Tata Istong. Isa pati panunot na laklakayan o na yan. Agkabawal. Blackie! Tu! Mangan kan Blackie! Sino tayo ayabam dita? Ni Blackie ta pakanak bakit? Ago uyong. Kano inted mo iti anak mo iti mayda. Apay nalipata mo. Ewan gaya man ya. Kursunada ni Grace. Isu nga inregalom ken kwa na. Ke di kamu nagpangadwa. Inted mulatan adagos. Ita biru kam apakanan. Ewan gayam. Malagip kaon. Ay, naglukaw na. Apa yan, nalipatak. Mas dawak Impadawat mo. Pokkawam. Sige, sumre ka. Ha? Apay ka di tata. Apay ako na ayaw sumrek kayo. Sumre ka sa balay mi nga ron esa. Ni, saan tata? Balay mi na ito'y. Balay mi kini Alan akarubayo. Basta ya. Wan, tata. Day taman ti balay yun Kita man titududam. Balay mi ayan na ita. Kawan. Day jay man ni Nana Asyang. Adda iti ruangan nyo ngagkuskusilap ako mitkita ditoy. Kitkitaan na kayo. Kasta. Kita akmaan. Nagpaisaw. Hello, bakit? Umaya ka dito balay ta. Dala din namag ka kung Mila. Anyati ko naman dinamag mo. Dinamag ko ayan ti balay tayo sa nalipatak. Anya? Mulong, kasarita ka man iti nasaya at lakay. Iti kasta, maksayan baset, tiki naman ang lilipat mo. Anya ayan ito bakit? Tulungan mo't tabagem. Ammum aman ang lilipat kan, iso asaan ka una yun iti arak. Taday ta, ti mga pikto ken mang pakaro, iti kinaman ang lilipat mo. Ammum ka at ti tao nga addaan sakit, numalabsan na ti arak,
Ad-ada ako maro, ti rikrik naan na, kasken ka, ada rikrik naan ti utek mo. Iso nga ro ako markaro ti kinaman ang lilipat mo. Inton kwan, jay baboy tan, timapan mo kay daan. Saan mo tan? Nagloko ka mo tan, bakit? Saan mo nga rod nga urayan, akas ti pagtungpalan ta utek mo. Sigod lang nga rod naman ang lilipat kan. Iswa di mo nayunan daytan, babaan iti panaginom mo iti arak. Tano saan, sigurado, amalipatam to pa yun ti umanges. Unay datan, bakit? Wenmet ngamin, tatamulong. Adda kasta sagsagabaan ti utekyo, ti kinamanang lilipat. Iso nga ikagumanyo ket day, pasayaatan ti lagipyo, baban ti panagbasayo karag ti makaited pagimbagan, tapno ma-exercise ti utekyo. Maturog, wenno yananayo ti panunotyo. Ag-relax, saan ngagbartag? Mga niti na sustansya ataraon, ket no kasapulan ti panagpadoktor, aramiden, tapno makatulong iti rikriknaan nyo. Ket aramidan nyo ti balakad ti doktor. Okay? Ditan kagayem, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan tayo anapaulwan. Manang lilipa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan, amay tampok metlang diti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Isursurat, kaniti direksyon, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.